Ceritaki bersitung murid bini SMA saya kenal penter atoro oca kalem se nyamanah Mira. Cukenan Miraria andi dua kanca se nyamanah Nisa ben Jeff. Ben cukenan ternyata Miraria kena lebur dak situng murid lake se anyama Aris. Aris re kena murid lake se deti prima dona neng sekolahan SMA Ria. Meskipun kenal penter ben pelak, ternyata Mirare kena ampun tinggal orang tua dueng mulain ki keni yatim piatu kena ben setia Miraria cuma odi duen ben Sorry na po, embana. Lola. I love you. Singkat cerita waktu ajaran neng sekolahan Mira tak sengaja tertabrak ben Aris kena Aris pun asepora sedangkan Mira selakar lebur de Aris cek senengah amarga kening tabrak ben Aris sedangkan Jeff kena cemburu amarga Miraria cek senengah tetabrak ben Aris. Saking leburah ben saking estonah Mira de Aris rekena ketika kurun rangaki Mira tak fokus beli pikiran de Aris melolo kena meskipun Mira re terkenal penter atau oca pelak mun kadung cinta mun kadung esto de situng orang tak bisa fokus ajar kena payah tak payah. Mun niku versi full kena tinggal PC judul se bede bebenah foto profil mator sekalangkong.